Meghalaya Board of School Education MBOS kan sedang no artli ke Eksamin Secondary School Living Certificate manla Snem kaban sedang nadu Snem puli arajar aphausau hadu arajar aphausan ke Eksamin kabaningkong kan salong hau benai rempang bat leber arajar aphausan bat on sapen buat pat da ke Eksamin supplementary hau jemang arajar aphausan kani ke jingkala ketemu ban yadai ki kena puli na ke do ai barok shi Snem na ke dau jong ke jingjengai ke porlong Eksamin nadu ke Snem puli arajar aphausan hadu arajar aphunriu ke Eksamin kabaningkong kan salong hau benai no pra bat ke Eksamin supplementary kan long hau rempang bat uleber nadu ke Snem puli arajar aphunriu hadu ajar punyau ki kena puli ki haban pas ya baro hanriu teli ki subject namar on omdan subject show daki way na lor kini regulation for the secondary school living certificate examination 2011 where there will be two board examination in an academic year. One will be for the main examination, and if any fail students, they will be given opportunity to write again after a gap of 2 months within month of May, so that all failed candidates can be reappeared for the board in the class 10 board examination.